Da vidiš. Evo. Sedi, sedi. Sedi, bre. Da li se osjeća na telefon kako smo? Da li se osjeća na telefon koliko smo? Čekaj, idem u pravac. Ide na dole, dobro. Nemoj ono zagrebe kao malo. Klad možda ga može zvati. Ne smijem ja. Ima jedan pipak na dole. Ovdje nema. Viš, ovo je na dole, evo ovdje. Evo ga. Jel' vidiš? Baš je duboko čak. A vidiš da ona mirisala tu, čovječe. To mogu jak mir. Čekaj, evo, stani. Evo. Taj čis. Baš je lepe. A vidi sad, pogledaj forum. Evo tu je mirisala. Znači, koliko je to? Evo, pogledaj sad. Znači, preko 30 cm slaže miris. Mnogo Desi, Alfici, moja Alfici. A ti si duša moja, duša si ti moja. Duša. Ajde, idi kod niže na salamicu. Da prekenem, a? Okej. Daj, snimam. Ovo je dostavka. Daj.